Avelin Janpa Sunpa Chole Nikopa Krista Jalak Sopit Hozo se Hichi Ninung Lam To Kisam Kai Bible Tep Guilong Nitin Ham Sena Sozing Kitalang Channel Hi Tunya Hichi Video Video se Mi Wang Pa Yewe Aze Chu Hitabang Pat Pa Hi Kui Mazo se Na Muzo Lo Hi Achai Chanwen Tunya In Sei Khom Diu Bible Chang Dei Lan Cho Hi Le Patin Lengam Jung Chang Tulem Lethiu Bung Som Le Thom Chang Som Le Liapat Som Nga Chujong le van lengam chu lo laya kisel go thillu tabang ahi hi chu mi khat tawen amu do in asial gun chule ke pa ta in a chen ani zo si azo in hi che lo chu a chon hi chule van lengam chu sum ko ve mi tui ko chang pata hola tabang e ama chun tui ko chang man tam ta khat amon chu in a chen ani zo si azo in hi chu a chon hi chule van lengam chu len khat tui khang lena kisep ngatin ngatang hui khoma tabang ahi ichilen chu adim pha nen mi hon wau kama kai don eko machun atowun apha cha cha aleng khomun boma khomun apha lo cheng si apai tawe hi chabanga chu wanoi le se ki chaini jong le chute ding ahi wan tilte hongun tin mi chon phala a konin mi chon si la khanon tin amaho chu hlum sunga ase lot dingo hi eko ma chu kale hagil om ding ahi ati inangai tu diu point ho tra hele pathin lengkam athopi dan le aman lo dan chu itabang hitam ibola amudo ho chun anei ago zo si azu do wa hi chu nei dinga aki chu ham pathin lengkam hi ei ho gel bang alam pi bei ei poi alam pi zo le alu na hlom cha hi amudo hon ipitia chu ham leisi menthan hausa na nopsa na ho zo si le lungai cha no azu do ahi lo le alheu chule ada la wa pathin lengam lut na dinga ahin ko aphat ole athanei sun ho mangcha aki cho ahi lo le a ho lo chule abui pi ohi pakai je sun alengam chu thiliza kai zo se chung amasapi na hol diu apoi mo da nei se pi le me chu bung gop chang som thum le thum ahi wangin amasata in pathin lengam le achon phat na hol masawen chuting hi cheng si jong chu na ke pi be ding ahi pathin lengam holding chu pathin nung zui ding atuta hawa kona alung lam le alung gon holwa pathin dei banga hin khu iman diu chu pathin lengam lam pi zo thei diu chu hin tule ma koni mo do be thei lu chu hi le wan noi le si ki chai ting mi chon pal a mi chon si kila khan ding hi akimut chen chu le aki ko tam ta la hlen do ai zaw diu hinam so pi tu nya nangin pathin lengam na hol hinam nakimo hitam hi chu nei na dia leinup sa na ho na da la itam ole nang dei dia hin khumang den zo na hlenam tun son hen na lampi zo sanga ai le so ti ho bible chang ho ko nin jong aki che sel tai wanoi thil ki ti patapau ta salam phat theina ho zo se hi amang thai ding ngan chu hi aton so na hing jing to ta na ho hinam to ta le lagawa pathin na ho hinam pathin chu i ma dei dan na ho thei hinam pakai te jong lo han to ta nei lo leo a hom kiu chu le pathin a hi lo hi ama lo se chu su manga ding a hi pathin lengam lut theina ding lampi to ta hol nom zo se anuya description le comment section a linga kon hin join ole ke hon ke man cha dan ka hin sei piwa ke khop khom na group ma ka hin et diu hi tule ai hon pachomi sau le subscribe otin ingai lu loi pai in so mi ho zo si zo na share otin nitin wan noi ham se na so jing ho hong kyap de jing ding a hi phat hi ki no mong hai tai no ani khulai thil so gel do jingin pathin to te waling alen ting mi hi min ke khungai thei lo hi phat ki jan pan hi ke cho lo tho lo le inei zo lo diu hi tai pathin in ai ma pui jang tawan el alcalde, hay muchas viviendas afectadas y en sí población muy vulnerable. A las 3:15 de la tarde tuvimos un fenómeno natural, un fuerte aguacero que se precipitó en la cabecera municipal a eso de las 3:15 del día de hoy, afectando en barrios como Villapaz, San Fernando, Jardín y algunos barrios.
This shit crazy as hell. Ain't no way that shit just happened. I just seen that shit forming off. Dad was really with us. طريق من هنا.